page 4, Sonia Tilvasya, page 415, 415. I now request Ms. Rosalie, our Superior General, the head of our veterinary family, to pray for the soul of Sister Petrina and commend her soul to God on behalf of the entire congregation. Let us be on our knees. Yet, with the hope of new life, for the life of Sister Petrina, and for the goodness that she has spread, the love that she has shared, and for the life that she has lived graciously. Lord, you thought of her from all eternity and gave her a life into this world. And even before she was born, you had consecrated her. And therefore we have a beautiful and graceful sister in our congregation, Sister Petrina. Serving this school at Kampana, many in Mangalore diocese, Udupi diocese, to go up
given to Punjab. Her obedience had no limits. आमच्या मायेने विजयदारी येस राईट तुमच्या असणे आणि संतोषान आणि विधेयपणान प्रत्येक जगातल्या विधेयसाठी वेळेली भारताच्या पुढच्या अंशान मिशनरी जाऊन देवाच्या उदारतेने प्रयत्न आणि ह्या वर्षात दिसून तुझे आराधनाच्या मध्ये पिका सांगितले आणि या 8 महिन्यांनी तुम्ही साक्षे रात्री तुझे आराधन केला संसारामध्ये मानला आणि पुढच्या रात्री 2 तास 4 रहस्य जागी असून सर्वांसाठी तिचे विनोद घडलेल्या गेल्या हप्त्यांनी तुझ्याकडे बोलून आपल्या कुटुंबाच्या भावाच्या महिन्याच्या 20व्या कामाला सांगितला आणि तिच्या भावात सोनिया महिन्या भुलेतले तुझे सष्टीनाथ बोललेले आणि ते वेळीस काय तो आपण फक्त वयोनाची तुलना आणि त्या देखून त्याच्या कुटुंबाची काय सरळता काय सुविधा होतो जाईल आणि आमकां तुमच्या बहिणी करू जाईल आमकां त्या कुटुंबात नाव तिच्या कुटुंबात नाव त्याच्या कुटुंबांचे तुझे धराळ आशीर्वादात होत आणि आमचे सुन्यातली बसावा आमची दुकान पुसून काढ कित्या तुझे रस्त्यावर एकच भरोसा We have one life to live, and that very life is yours, O Lord. And we know not at what time you call us to yourself. The Sister Bettina was always ready. She used to say, I am always ready to meet the Lord. Perhaps that is why that it took her in the twinkling of an eye. We thank you, Lord, for the good example that she has set as a religious who is fulfilled and found joy in living in a community, in the parishes, in the church, in the society, in the schools, be they rich or poor, all alike. We thank you for the touch that you have experienced, for the love that she has felt. We ask you, Lord Jesus, to take her soul unto yourself. Jesus, be not mindful of our faults and failures and shortcomings, but in your kindness and mercy, forgive her wholly and take her soul unto yourself. Grant her, Jesus, at the earliest, to enjoy with you the saints and the angels, our Mother Mary.
It is time to pay our tribute, love, and last respects to Sister Petrina, who lived as a joyful maiden in the garden of Bethany as a good and faithful servant. I request Sister Rosalie, our Superior General, to come forward to pray and to pay her respect to our beloved Sister Petrina, along with her counselors and Procurator General. Now, the sisters from General Community are requested to join to pray and to pay respect to Sister Petrina. I request Sister Shaila and her team to move forward to pray and pay their respects to our beloved sister. I now request Mrs. Claire Mendoza, the Provincial Superior of Mangalore Province, and her councillors to pray and to pay their respect to our dear Sister Petrina. Sister Donna, her councillors, and other house community sisters are requested to come forward to pray and pay their respects.
All the prayer ministry sisters are requested to move forward to pray, to pay their respects to our dear Sister Petrina. I now request the sisters from Ajayakar community to move forward to pray and pay their respects. I request the batch sisters of Sister Petrina to come forward to pray and pay their respects. Sister Priya Rose, the Assistant Provincial Superior of Southern Province, and sisters who have come from Southern Province, to come forward to pray, to pay their respects.
ஃபுல்லாக கடிச்சிட்டு
when he comes. Luke 12, verse 27. These words from the Gospel of Luke seem true in the life of Sister Petrina, who took a flight into eternity promptly but unexpectedly at the age of 75, when the Master called her yesterday at 1:27 p.m. She was well prepared to receive her Creator and spouse, spending 8 months in perpetual adoration as a member of the prayer ministry group in this community representing Mangalore province. Her gentle movements, coupled with a broad smile, spoke of her transparent relationship and positive communion with the Lord and others. We have gathered here together to pray for our departed Sister Petrina, who lived her consecrated life joyfully in Bethany. We are grateful to God for her preciousness, her goodness she shared in our congregation, church and society at large. The death of Sister Petrina reminds us that the purpose of life is to know God, love and serve Him, and the best gift we can now give to our sister is to pray for her and to surrender ourselves to the will of God. The Word of God reminds us that we are called to walk in newness of life. Let us pray for the repose of our soul and for comfort to the bereaved family members, relatives, and Bethany family. We have with us Reverend Father Daniel Vaitis, the Episcopal Vicar for Religious, Father Winston Montero, our parish priest, and other brother priests to offer this Holy Eucharist. Let us in faith and hope pray for our dear Sister Petrina and entrust her to God's mercy and love. Now, O Lord, permit your servant to depart from this, for I have seen your salvation. Words of Simeon, having seen Jesus, child Jesus, holding him and finding the fulfillment of the promise through Jesus. Same words every person, all of us will say. Our desire is to see the face of God, to know Him, to love Him, to know Him, and to be with Him. In instruction, like I said, she well prepared for her death and to receive, to meet the Lord through perpetual adoration. Well preparation. Now, O Lord, receive, permit your servant to leave this mortal being and to unite with you forever. Here we are in the church, this chapel, to offer the sacrifice of Christ, which brings us the forgiveness of our sins and allows us to see the face of our Father when we accept Him as our Lord and God. May our prayers come to the aid of our sister, to her soul. May it bring the hope to all of us that we who profess this faith also be prepared to see our Lord and see Him face to face. She had been useful on this earth to our congregation, to the church, and to every one of us, being the servant of Christ. Now in heaven, in the presence of the Lord, she will be more useful to us, for she can intercede for us who are living here on earth with the same faith. Let us acknowledge our failures, ask God to forgive them, so that we may offer this sacrifice in a worthy manner.
Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery your servant, Sister Petrina, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्या संतांता ताका सास्तीक जिवीत मेळटा. ताचेर त्यास्तेचें प्रमाण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरो जिविताक घेवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगतां, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो काळो आयकूनचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो काळो आयकता ती जियेतली. जशें आपूण स्वार जिविताची जर, तशें बापान तुका की स्वार जिविताची जर जायसो केला. ह्या शिवाय जर तिकोचो अधिकार ताणें तुका दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाका. मेल्ल्या सोमेस्तांनी ताचो काळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूं, आनी जाणी वायट केलां ती ख्यास्त सोंसून उरतली. देवाची उतरणे जीवन जेजू देई म्हज्या मगरचा पवनो आनी भयणीनो. साऊल असो, मलगडखोर, बरड पावलायखोर, दावीद राय गुणां करता आनी तो म्हणटा, जोनाथन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका मोगाचो आसतोय. तूं म्हाका मोगाचो आसतोय. आज सिस्टर पेट्रिनाच्या मरणा संदर्भी असलीच दोगणा. बरी सिस्टर ती तशें म्हणून आमी सांगतले हांव. तीव्र काळजागतान चिंतिनासतना मरण पावली. आमकां मोगाची आसली, आज ती देवाक मोगाची जाल्या. व्हिएतनाम देशाची एक सांगणी कशी आसा, birth is a pilgrimage, death is return home. Death is a return home. जर मी यात्रेक वयत, मरण परत घरा फाटीं पडोवचें वा फाटीं घरा येवचें. पापा फ्रांसिसान 2025 वर्स ह्या आदुंले वर्साक विंसलो विशय वर्षाचे यात्रेक ताका तयार जावन आदले वर्स 2024 वर्स मागण्याचे वर्स पास जालें आनी ते वर्स अजून चलते आसा. आमची सिस्टर मागण्याच्या मिसावान तिचे दीस ह्या कविताक दर्शितली. तिचे मागणे आनी आराधना ती सुखे नसताना करताली. असल्या संदर्भात देवान तिका फाटल्या पळयला. वर्साच्या विधानांत आमी अशें म्हणटा, ह्या जिणे उपरांत सासणीक जिवी जोडटलो वा जोडटली म्हूण हांव परवसतां. ही जिणी आमी करची एक यात्रा. ताचो शेवट देवाच्या राज्यांत सासणीक सुरभोवचें जावन आसा तो शेवट. आमची भयण असल्या बरोवश्यान ही आसली. तिचे पयलीं तिणें आज संपयलां. आमची दिश्ट ह्या शेवटाचेर वचून फुडें वचून तिचे मुखांत आमची भावार्थाची करणी, भावार्थाचें सत्र आमकां शिकयता. आयचे पयले वचन आमी आयकलें, इंग्लीश भाशेंत वाचलें. जाणवरेच्या ग्रंथांतलें तातूंत प्रामाणीक मनशाची लक्षणां बरयल्या. तसो मनीस देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडटलो. आनी फुडें ग्रंथकर्ता म्हणटा, देवान ताची परीक्षा केली आनी ती म्हणजे प्रामाणीक मनीस आपणासोय आसून योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. प्रामाणीक मनशांनी देवा मुखार योग्य म्हूण दिसली जाल्यार ताका जाय जाली अर्हता कसली. ताका जाप आयच्या सुवातेक आमी पळोवया. त्या सुवातेक 3 नंबराची अर्हता आमकां दाखोवन दिला.
देखो तीन शक्ती, word of God, faith and action. देवाचे उत्तर, आवाज आणि कृत्य. यो शक्ती देवाच्या राज्यात आमकां योग्य करता. आज डिसेंबर, आज जानेवारीची 30 आणि 1 तारीख. आज आम्ही डॉन बॉस्को हाचे स्मरण करता. तो म्हणटा, जिवीत आणि भलायकी देवाचे वर्ते देणे. हे आम्ही देवाच्या महिमे खातीर जिये जाय. आमचे दोळे देवाक पळोवंक जाय. आमचे पाय देवा खातीर चलत जाय. आमचे हात देवा खातीर वावरत जाय. एका पुत्रान सांगचें जाल्यार आमची सगळी कूड देवाची सेवा करूंक सोंपोवंक जाय. तशें केल्यार आमकां निमाणो दीस येतना आमच्या अंतस्करणांत कसलीच कांत उणी आसची ना. तुका एखादी तिचो अभिमान काबतलो. आमी मेले उपरांत कितें करतले? मेले उपरांत आमी बरोवंक साथ जावचें आमच्या बऱ्या करण्याचो फळ वा बरें करण्यो. आमी बरें केल्लें मात्र आमचे संग येतलें. कित्याक देवा मुखार खंयचेच फाट रावंक शकना. ताचे मुखार कसलेंच वायट जावना. आमची बहीण फाटल्या 70 आनी 100 वर्सांच्या ह्या संवसारी भयणाक क्रिस्ता खातीर आपणाक समर्पण केल्याच्या सेवेक जियेल्या. तिचें जिवीत आमकां एक देणें. तिचें जिवीत देवाक एक काणी. तिच्या भक्ती आनी समर्पीत जिणे खातीर आज आमी देवाक अर्घ दिता. तिचो एक तरी बरो गुण जो आमी आयकलो, जो कोणी सांगिल्लो वा भोगल्लो वा पळयल्लो, आमच्या जिणेचो वांटो करूंक प्रयत्न करया. तिचो आत्मो देव सर्वात करूं. देव ताच्या मुखावळचो प्रकाश तिचेर फुंकोवं आनी तिका स्वास्थीक जिवीत दिवं. त्या योगरिस्तीच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमेन. Let us place before the merciful God our prayers and petitions. We pray you, Lord, to bless our Holy Father Pope Francis, bishops, religious, and lay faithful to carry on their mission with commitment, that as they strive to do God's holy will, they may be guided by the Holy Spirit. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We thank God for the gift of Sister Katrina to our congregation. In life, she was united with you. We pray that she be united with you in heaven. We cherish her kindness, love, and cheerfulness. Lord, forgive all our shortcomings and grant her eternal bliss. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all the members of our congregation, especially for our superior children, Reverend Sister Rosalie, and all our counselors, Sister Shaila, the delegation superior, Sister Donna, the superior, and all the sisters of Mother House community, especially the sisters of the brand ministry. As Sister Katrina exemplified her love and loyalty to Christ, may we continue to draw inspiration through a life of religious commitment she lived for the church. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the dear family members, relatives, and friends of Sister Katrina, that they may be given hope, peace, and consolation, treasuring the memories they have of her. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the faithful gathered here, along with Reverend Father Damien Davis, Episcopal Delegate for Religious and all other priests. May this Eucharist help us to deepen our faith in the risen Lord and lead our life pleasing to Him. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant, Sister Petrina, we beseech your mercy, that she who did not doubt your Son to be a loving Saviour may find in him a merciful Church, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the uncertainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended, and when this earthly dwelling turns to dust, and eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we proclaim. Holy, holy, Devanas servis forum, servanis osa paraluja, veivavan, ursegitu You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. तुझे
We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Peter Paul Saldana our Bishop and all the clergy. Remember your servant Petrina, whom you have called for this world to yourself. Grant that she who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters of all mystery in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that partaking that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Saviour's command and followed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Let God Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sin of the world. Blessed are those who are invited to the supper of the Lamb.
Let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our sister Petrina may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Kindly be seated. Lord. आम्ही जी काम जाया ते सोन्या करते आम्ही मग काम जाया तेही सोन्या करते तसे असता जी राई मेयारी आणि सोन्याचीच उतरा सामावून रोमागरा बरेल्या पत्रात अवस्कर 14 आणि वळ 8 सामावूनच्या या उतराचे आपल्याकडे गावात जोड असलेली आमची मंगळाची देवादी बैल पेटलीना मोहन एक सोना बरी येतात त्याने सोन्याची गुठा बैल पेटण्याच्या मोहनात आमचा रुजू देतात जसे मेलो म्हणजे देवादी बैल पेटलीना जन्माली मुनपुरात 1948 जुलाई 5 तारखे जन्मली देवादीन रॉबर्ट ग्रेगरी आणि अन्ना मरिया डी मेलो अशा 10 जणांपैकी बैल पेटलीना पाचवी तिची आवय बाबाई ख्रिस्ती भवटची देवदेवांची आणि मागण्याची मोगाळ मायपासी तसेच जामसैनिकांची दूर बैल पेटलीना Sister Petrina शिकप 8वी क्लासपर्यंत दराष्ट्राच्या जोगला भेटू सरकारी इस्कोलान सोनिया विसक्ती क्रिस्तरायाच्या इलेजे इस्कोलान आणि हायस्कूल STV शेडवाच्या इस्कोलान सांगले 1966 हायस्कूल संतस सोन्याच्या अपोल्यात फाळो देऊन मेयाच्या 31 तारखेक ही हांगासर बेतरी मेळा सरवारी 1969 मेयाच्या 5 तारखेर ही नवी शेती दाखल झाली 2 वर्सांची तरबेती सांगतस
स्थानिक बहीण जातस तिच्या वडिलांनी आदेश प्रकार वडिलांच्या आदेश प्रकार रोजगार तिचे ट्रेनिंग ती समान इस्कॉलांनी उत्तम शिक्षकी मुखेल विस्तीन जाऊन जयमहाल बेंगलोर सेंट मेरी धनु सेंट जोसेफ बटिंडा सेंट राजकोट शेखर सेंट जोसेफ हायस्कूल कंकनाळी सेंट मायकल माही बेथिंग कॉन्व्हेंट गोवा मॉर्निंग स्टार बसके सेंट रेमंड वॉमन ज्युअल या इस्कॉलांनी आणि नमस्कार कोविडांनी एकूणपणा मोठमाईपासून तिने शिक्षकी आणि मुखेल विस्तीन जाऊन दुबळ्यात आणि शिकवण मागे असलेल्या होत्या विशेष पुष्पदपून आपली सेवा आटल्या तसेच क्रिटिझम शिक्षण सोडायची विषया संस्थांनी वावरून जरा बेटकर क्रिस्ताव बावट वासाच्या कामातीने उत्कृष्ट हातार दिला. वैट व्यक्तीला एक मोगाळ माईपासी आणि खुशाली व्यक्ती हेराच्या प्रत्येक जाऊन दर्जेवादाच्या आणि श्रेष्ठच्या दर्शनात पाहून ती सगळा मुखार झाली. तिला छान दिनी जेच समोर पुढे पेटलो. इस्कोलान तिने हरेक भुरग्याक संपूर्ण एक कॉमनच्या मोडात जायती मेहनत घेतल्या. दुबळ्या आणि निर्गतकान कुमक करून तिचे काळीज केदाराय आचरित केले. मुखेल मेस्तीन जाऊन ती शिक्षका विद्यार्थी आणि माझ्या वडिलांनी दयाळ आणि उक्त्या मार्गी जाऊन केली. तिजो सुशिकायचो स्वभाव हरेक जबाबदारी समर्पित मनोभावान स्वीकार करून तिका कुंभेचो जाल्लो. बरेची भक्ती भक्ती आसून हर एका राती तिचे बेसांव घेवन न्हिदून पेटयली. वैट व्यक्तीना एका वर्षाच्या अवधेक
आमची बहीण भेटली ना एकचपणे उगवून गेली मधुर बोगटा आमच्या श्रेष्ठ वडील सिस्टर रोसलीना आणि सर भेटली बहिणी हांव उजवण करायचा मोगरा बहिणी भेटली ना आम्ही जिंकून नांदल्या घरी आवची तुझे मरण आयलें जो कोण देवाक सोदता तांकां देव मेळटा तशेंच जालें मोगाळ बहिणी भेटली ना तुका देवान एक देवाच्या क्रिस्तांत जल्मोवन तेजेरी मेळाक आपोवणें दिवन अखेर पर्यंत बेस सांबाळून हर एक ताचे विस्वासी मोग करून देवाचे रास आनी ताचे दिसां परगट केल्याक तुजो आभार मानता तुवें ह्या संवसारीक जिणेंत केली कितेंय मागता आनी उणेपण आसल्यार सर्वी सोदयाळ आनी पत्रदार बाब ताच्या पुताचे समजपाक तुका बक्षिसो म्हणपाक घेवन आमाची ताच्या भरवशान तुका आमी आदेश म्हणटा Dear Sister Bettina, in fact, we will not tell you goodbye, but we say so long till we meet at the feet of our Lord. Moga bani Bettina, आदेश आणि सर्व जनांच्या निर्मात्या स्वस्त स्वरूपे जमलेल्या तुमच्या सर्वांसो आमच्या मेळाच्या श्रेष्ठ बहीण बहीण रोसतरी आणि तिच्या सल्लागाराच्या नावी मायंदरची सुकिल्या बहीण डॉना आणि सर बहीण बहिणीच्या नावी आणि म्हज्या करते काळ स्वतः उपकार बाबतची दोन उतरां आज दिसाचें बलिदान भेटयलेल्या आमच्या एपिस्कोपल विगार मातरीक बाब डेनियल वेगस दोनीक मेळाचे तशेंच जोगत्या उतरांनी जिनेसो वादी भरोसो घेवचो प्रसंग दिल्या जेक सेमिनरी फिलॉसॉफी सेक्शनाच्या जी जावन आसच्या वा आयवन डिसोजा आमकां सर वेळा सहाकार दिवन आमच्या संगीत आसच्या आमचो विगार मनाली बाब प्रेसिडेंट मोंतेरो आनी विसाची सहाभावणी दाखोवणी केल्या सर यादार बोनसो हांव मानापूर्वकी उपकार बाळगता उपकार मानटेका आमची श्रेष्ठ बहीण बहीण रोसतरी आनी तिच्या सल्लागाराचो विशेष जावन बहीण मारयेक आनी बहीण वायलेक डिसोजा आईन करियेक तांच्या संगतपण आनी सहाकारा खातीर उपकार आटयता मायंदरची वडील बहीण डॉना आनी सर बेतली बहिणीचो विशेष जावन मागण्या आराधनाच्या वेळार प्रसूच्या बहिणीचो तांच्या ल्हान आनी व्हड सेवे खातीर उपकार हांव भोगता आमच्या बेतल ब्रिगेडियराचो तशेंच ताका आयिल्ल्या सर इश्टमतांचो टिचरांचो स्टुडंट्सांचो तुमच्या हजरपणा आनी मोगा वायटाच्या मनोभावा खातीर आनी तुमकां बहीण बेटिनाच्या भाव भयणीनो कुटुंबदारांनो सेयेदारांनो तुमकां आमी आभारी जावन आसा तुमी तिच्या आपोवण्याक केल्ल्या सहाकारा खातीर आनी आज त्या मरणावेळी आमचे संगता हजर जाल्ल्या खातीर तुमकां आमी देव बरी करूं म्हणटा आनी बुजवण पटयता समेस्तां देव बरी करूं एक दीस होई बहीण पेटणेच्या 7व्या दिसाचे 20 फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर मंगळारा सकाळी 6:30
माती एक लोक सोखायलो बाबा त्याचे सारे प्रमाणे प्रार्थना करिया देवा विश्वास प्रार्थना यांचे बहिणीचे त्याच्या भेटी नगरी माती एक लाई जाऊन देवीनाशी पूर्ण सर्वेस करून भक्तांच्या वर्ग कोणाचे म्हणतो अविनाशी करून आणि तिसो पत्म भगवंताच्या जम्या मेळ अशें मरणाच्या काळात तो आणि पात्राच्या पात्राचो सुरो बापा लागीं आजी जावन बऱ्या गोड्याच्या काळात सांस्कृतिक रायाच्या परिवारात निरंतरी वाईट भाव आणि भगवंत संसारात तिका भाव जावं
वेता देवाच्या घरात सुखाचे सोडाता बरवसाचे तोच तुका सांभाळतो सदा संकटे सुखाचे आवेता देवाच्या घरात आवेता सुराटे आवेता देवाच्या घरात आवेता. प्रार्थूया. सुमीन जेजू क्रिस्ता 3 दीसपणान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फळ तुवें पवित्र केलंय. अशें जरी कुडीनी केपेंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फणान तुज्या साकरणीक सिस्टर पेट्रिनाक शांत विशय मेळो. तूंच आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. तुका देखून तिका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश भोगूंक तिका पावय. तुजी येतरे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणास हरशीं देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सुमयाच्या दिन करूया. सुमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बहिणी पासून आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्त लागीं आमी मागया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तूं रडलोय सोमया. आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भयणीक सासनीक जिवीत दी. आपल्या पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आमचो दिसपट्टो राज कादंबरी आनी आमी आमचे सगळ्या पक्षिता तशें आमचे पातळ भोगस आनी आमकां पडो दिवं नाका. वायट सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या मेल्ल्या साकरणीची सिस्टर पेट्रिनाची काकुळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यान तें एकवट आयली. तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक काण दिताय. आज भक्तीन निकेपिणच्या हे तुजे साकरणी सिस्टर पेट्रिनाक विजतेल्या सांगता सर्गींच्या राजांत वांटोलो पळय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सजना सोविशे सर्वेस्परातिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचे वाहय. सजना सोविशे सर्वेस्परातिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचे वाहय.
Sekarang luce senggi tu astolo. Sekarang luce senggi